turi kubona uri gucumacuma, niba uri kuragura, niba uri kugira gute, ubwira abakurikiye Impano Family TV iyi fenomene igikorwa kigenda gutyo uri kumanura hara tukabona umuriro bigenda bite. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka nkwibutse ko turi muri Volcano Forest Camp iherereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Kivumu. Neza ni ku muhanda wa kaburimbo Musanze Rubavu. Uhageze rero ni ukuri bakwakirana urugwiro, uhasanga ibyo kurya, ibyo kunywa, amacumbi meza. Aha kandi bafite umwihariko w'amazu yubatse kinyarwanda, ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco wa kinyarwanda. Bakwereka amoko y'ibiti bitandukanye. Ku bindi bisobanuro bavugishe kuri telefone iri kuri ekara yawe 0788 36 9950. Bakunzi bacu rero, tubabwira ko dukomeza kugenda tubabwira tunabashakira ibintu bigezweho cyane cyane ku by'umuco wa kera. Tugeze ahantu rero umugabo ari gukora ibintu bamwe mushaka mubonye ari ubwa mbere. Reka mpite nkubaza ngo fora ibi ni ibiki? Nakubaje ngo hanihe, nakubaje ngo fora ibi ni ibiki? Aha, bihise bikuranira. Ibi babyita gucura ibikoresho bitandukanye. Dusanze umugabo uri kubikora, reka tumubaze abanza tubwire amazina ye. Uraho wa mugabo we? Amakuru meza. Uratangira wibwira abakurikiye Impano Family TV. Jewe nitwa Nshimiyimana Enoke, abantu yo mu murenge wa Shingiro. Umurenge wa Shingiro, kuba dukurikiye uri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Turi kubona rero ari gukora imirimo itandukanye hano. Bakunzi bacu, ibishobora ko ruga mbere mu bibonye, reka adusobanurire ibi ari gukora byitwa ngo iki, ari kubikorera iki? Ibi ngibi ni mu buryo bwo kwiteza imbere, ariko dukora amashoka, amasuka, inkondo zo guhinga n'ibyuma byo guhata ibirayi n'ibindi byinshi ntabashije kurondora. Arakoze cyane. Urumva ni ibintu byinshi bikoze mu byuma. Ni nkaho ari uruganda rukora ibintu bitandukanye: amasuka, amashoka, ibyuma byo guhata ibirayi. Tunyuriremo rero muri make ubu bikorwa bite. Turi kubona uri gucumacuma, niba uri kuragura, niba uri kugira gute, ubwira abakurikiye Impano Family TV iyi fenomene igikorwa kigenda gutyo uri kumanura hara tukabona umuriro bigenda bite. Uyu mukameramani nawe dufashe bifotore neza, uri kudusobanurira. Rero ibi ngibi ndimo gukora babyita gucura iki? Amakonzo n'amasuka n'amashoka. Rero ubu ngubu aha ndimo kuvuguta kwatsa umuriro. Ubundi kwatsa umuriro ngo icuma gishe, nikimara gusha ndagikubita nkivanemo ibikoresho ndi kumva nshaka. Arakoze cyane. Reka tumusabe iki cyuma ndi kubona gisa kimaze gushya, kameramani atwereke umuriro. Kuba dukurikiye uyu muriro nkurikije uriho rwose ufite dogere 3. Ubushyuhe rero no kubwabaye bwinshi cyane. Reka tumusabe atwereke uko afata kira cyuma gishyushye kuriya, niba arafatisha intoki, niba bigenza gute, atwereke nuko aragikubita. Komeza dutwereke. Ndarekera hariya. Ushaka uko ruyegeje hirya cyane. Reka atwereke ukuntu agifashe, ukuntu agifashe, agifatisha ipense, akagikubita n'inyundo ya kilo 15. Kuba dukurikiye rero mushobora kuba hari ubibonye ari ubwa mbere. Uko kera niko babigenzaga. Uyu nguyu rero ko nawe ari kubikora mu rwego rwo kwiteza imbere, niko atubwiye. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Isuka rwose ivuyemo, isuka ntoya. Uri kubona ko iyo kubagara ibirayi n'ibigori, niko ari kutubwira. Ari kwiteza imbere
kugira ngo abadukurikiye nabo bakomeze babibone. Uri kubona ko isuka ivuyemo ntoya cyane. Ntekereza ko mu Rwanda nta ruganda wabona rwakora isuka nk'iyi ngiyi uretse uru dusanze k'uyu muvandimwe wo mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze. Ibi rero ni byiza bitatse u Rwanda, dukomeza kubereka abakunzi bacu kuri iyi chaîne yacu Impano Family TV. Urabona ko isuka ibaye isuka rwose, ayishubije mu muriro kugira ngo ibe nk'uko ayishaka. Reka tumubaze rero, uriya muriro ni amakara asanzwe cyangwa ni inshenga? Uriya muriro utwikwa n'inkwi zimeze gute? Ni amakara matoya y'inshenga. Akoresha amakara matoya y'inshenga. Ndi kubona ikintu kiri kuzamo uriya muriro, uriya mwuka watsa umuriro bakita ngo iki? Bacita umuvuba. Abakunzi bacu ku batari babisobanukiwe, uriya niwo bita umuvuba. Reka kameramani yongere awugaragaze. Uriya wita umuvuba. Hariya ndi kubona turi kugenda tumanuka, uriya umuhungu ari gukoresha turiya dukoze mu ruhu twita ngo iki? Niwo muvuba. Akano bakita inkero. Kano k'umuziko bakita inkero. Wagira ngo gakoze mu giti? Gakoze mu bumba. Kara ntabwo kashye. Kara ko gakoze mu bumba. Kara ko hari uko gakoze mu ki? Abakunzi bacu mukurikire cyane. Aka ngaka gakoze mu giti, gakoze mu bumba. Kugira ngo kashye. Uriya muvuba rero niwo uzana umwuka ugawuhariya mu nkero, inkero ikatsa umuriro ukajya ku kiriya cyuma kugira ngo cyorohe agikubite uko agishaka. Ubwo rero bakunzi bacu, namwe mushobora kuba ari ubwa mbere mwari mubibonye nkatwe, mukomeze mubihe amaso kandi mudukoreshe share ku batari babibona nabo babibone, mudukoreshe subscribe kugira ngo tube umuryango mugari kandi tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Dushimira uyu muvandimwe nawe uduhaye ikiganiro, watanga nimero zawe za telefone kugira ngo uwagukeneye 90 13 53 9. Arakoze cyane, kugira ngo hagize wakenera ko yagira icyo amukorera amuhoshe. Hari umuntu ushaka kumubaza, umubaze twumve, kugira ngo nawe umubaze ikibazo ushaka kumubaza. Urabona ndi kuvuba gutya, ndi kuvuba ndi kwibaza ngo tuno duti ko tutari guhita tuvamo dufashwe n'iki? Buriya tuba tuzirikiyemo indani kugira ngo umuntu akurure katere kuzamuka. Ubu nicyo Kinyarwanda akoresheje, katere kuzamuka cyangwa ke kuzamuka. Mubaze ikibazo. Ubu ikibazo nari mfite cyo kumubaza ni icyo, ahuko mpise mvumbura abantu bateka ku mashiga utu tuntu bakagombye kudukenera bakaje baricerera bakagira ngo utya kugira ngo batere ku marinkwi. Ibicanwa muri kino gihe birahenze. Natubwire nimba byakunda umuntu akaje yicanira ari kugira ngo kubikora bishoboka, ariko isafuriya nto yarenze umunsi umwe. Kubera ubushyuhe isafuriya ntabwo yarenza umunsi umwe itari yapfuma kubera ubushyuhe bwinshi. Bakunzi bacu mbibutse ko nge wageze kuri uyu muriro ufite nka dogere 300 cyangwa zirenga. Harashyuye cyane kuko ntawo uri kubona ko isuka ayivanyemo iri gutukura rwose, iri gutukura kugira ngo ayikore nk'uko ashaka. Reba nawe icyuma gikoze kuri mu butare kugira ngo abashe kugikubita cyemere, kuba cyashyuye cyane cyatukuye ngo ukore rwose ukubita kugira ngo akigire uko ashaka. Bakunzi bacu rero turabashimiye. Mu gifaransa bo baravuze ngo c'est un forgeant qu'on devient. Umuntu dusanze ari umucuzi, mu gifaransa no bita forugero. Abakiri batoya, abatari barabibonye mu gihe cya kera, ntekereza ko umuntu utageze ku myaka 50 ibi bintu yibasha ko bwa mbere yibonye. Bakunzi bacu rero, ni wibonye bwa bihe na bagenzi bawe kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe. Uri kubona ko
abandi bantu bari kumuzanira amapiki kugira ngo ni ukuyakorera icyo bita kunagura. Ariko tumaze kunagura ni iki? Kunagura ni iki? Kunagura ni ikintu cyaheze nongera kukigira gishasha. Cyaheze uruvuga ngo cyashize, imaze kuba ngufiya, ipiki ukubona ko imaze kuba ngufiya, agiye kuyigira inshyashya kugira ngo ibe nshyashya rwose, ibashe gukora akazi yagenewe. Turabashimiye rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Bakunzi bacu mukomeze mutube hafi, mukomeze mudukundishe n'abandi. Ibiganiro byacu byerekeye ku muco, ku mateka, dukomeza kubibagezaho. Turabakunda cyane, mukomeze mudukunde. Murakoze, mugira amahoro.